اگر زمان پرک دنابرا گلان دابه چما اصرار تکن که هلوشینن ده ما بحثا را کرنا درسن زمان کردی لهرمین دبن کنترولا حکومت سوریه دا کر ایرو امی بحثا پرسکریکا لسر اخفتنا بزمان کردی که بسالانه لترکیه و باکور کردستان هیا بکن هف بردف که لجنه زمان و چانده آدم پارتیه هوال دلبهار لسر و مجاره جباکور کردستان میوانه میه گلک سپاس جبوته دماتا خوش به سپاس کم و حاضر بوی بمرا ایرو ام بیشن چما به جبر هلبسته که به کردی جعالی سروک پارلمانتوی و هات خواندن لباجاره که گوهری زیده کرد لیدجین وصا قیامت را کرد بله نها بری هر تشی دوام ایدی و زلال ببیجنش پا ام ببیجن براستی جی ایدی گوتنا ویجی یعنی ده سال 2025 ده شرم رو رشیه که مروواهیه و همو دستلادارانه که ام ایدی دبیجن زمان کردی زمانه که هری قدیم یه مروواهیه نه تنه نرخه که نتوایا کرد ده همان دمه ده نرخه که مروواهیه لشونا که ام بیجن لیبورین بخواستن که به صدان سالانه زمان کردی تقدر خکرن تنت حسباندن لشوناوی براستی جی ایریشی زمان کردی هیچی بردوام دیکن اف یک نای قبول کرن نها اف ایریش اف تنه حسباندن انجام چنه انجام تنه حسباندنا نتویا کرد یا 100 سالانه انجام هشمندیه که یک پرسته انجام هشمندیه که فاشیزانه حتی که اب هشمندی جهولی را نبم حتی که ام بیجن حقیقتا دیروکی حقیقتا جباکی نه قبول کرن اف هلوستن وها فاشیزانه ده بردوام بکن لی ام ویش شاش دمینن یعنی ایدی ام ده سر سال 21 مین ده دیجین سال 2025 ایدی ام بیجن قادا دیجیتال لهمو جیهان بلاغ بوین ایدی دنیا عالم زمان کردی قبول دیگه لی او در دور کرد بیجن گل کرد براین منم خوشگین منم هیچ زمان کردی قبول نکن جبر کو کردان قبول نکن بله یعنی آرمان جوان یا بنگهین هیچی نناسکرنا نتوا کرد و نرخ نتوا کرد ین هری خوازایی جواکی دیروکی و نتوینه بله بەڕێز هەواڵ لە کاتێکدا کە ئێستا پرۆسی چارەسەری لە تورکیا و باکووری کوردستان بەڕێوەچێ و هیوای خەڵک بەوەیە کە لەو ڕێگەیەوە زمانی کوردی زیاتر پەرەی پێ بدرێت ئەم هەوڵانە چین ئێستا ڕوئیان ئەمانە ئایا خەڵک سارد ناکەنەوە ئایا پرۆسەکە سارد ناکەنەوە ئەم دووبەرەکیە چییە کە خەریکە دروستەکرێ بەێ نەهات دەمەکە بە ئارمانجا ئاشتیەکە ڕاست و جباتێکە دەموکراتیک و ئازاد پێواژوەیەک هاتیە دەست پێکردن و ئەم بێژین گەلێک دەردۆر جی ji بۆی پێکئانîna serfiraziya vê pêvajoyê di nava hewildana de ne lê hin derdorên ku naxwazin aştiyeke birûmet bê ku dema ew aştî hat destladariyê wan textê wan tacên wan dê ji destê wan biçin sed mixabin li dijî bêne niha gelê Kurd di daxwazên xwe de gelek zelal li Bakurê Kurdistanê bi dehan partiyên Kurdan hene dîsa bi sedan komele hêz platform û em bêjin derdorên cuda hene fikr û ramanê wa di gelekî mijaran da ji hev dû cuda ne jî lê di mijara zimanê Kurdî de fikr û raman û hestên hemû gelê Kurdiyê li Bakurê Kurdistanê yekin mafên zimanê xwe dixwazin perwerdehiya bi Kurdî dixwazin zimanê Kurdî be xwedî statûyek û dîsa dixwazin zimanê Kurdî li hemû qadên giştî civakî û jiyanî serbest û azad be û dixwazin hemû navên ku berê Kurdî bûn paşî bûne Tirkî dîsa li Kurdî bên vegerandin çend rojan be anketek hate çêkirin ew anket ji aliyê hinek anketörên serbixwe hat çêkirin û ji sedî not û
هشت کسان گوتیه ام بار داخوازان دخوازن اف داخوازن ما بینجه بله برز دلبهار لپارلمانتوی ترکیه هینا جی دماغو کسک به کردی داخفه وکه زمان نای ناسکرن تی حسباندن یعنی دماغو داخفه جبو ورگر نای ورگر کرن تنه نویسا زمانی کو نای ناسکرن تی نویساندن ل سروک پارلمانتوی به کردی بخواجی ل پارلمانتوی اخفی یعنی اف دو ناکوکیانا چاوا دبینن بله یعنی نها براستیجی به هزاران اگر به هزاران سالانه کرد و ترک ده همان ارنگاریه ده دیجین یعنی جی قنه به جیران هبن مروف هنکی زمان جیران خوش زانه میزکن نمان kurtulmuş به و خواندن خواه به و چند گوتنین خواهیم به کردی تشتکی باش کرد اف دیوی واتهی که زمانک بناو زمان کردی هیم اف زمان تی زانین تی ناسین شخواه وان بخواجی گود یعنی اف زمانکی به هزاران سالانه لیج آلیدن و دما ام لیدن هرن یعنی نمان kurtulmuş İngilizی پر باش زانن و او gelek parlamenter و ام بیجن رایدارن دستلاتداریا دولت ترک İngilizی زانن فرانسی زانن آلمانی زانن لی ست مخابن هیجی چند هفوکین خوشکو براین خواه یکود بیجن خوشکو براین منه نزانن نها دوی ام هشمندیا خواه یک پاره بفکرن اگر کت بیجی زمان کردی هیا وی دمی دوی معنی که گلک و نتویک بناو کردان جی هیا اگر نتویک بناو کردان هبه تقز وکی همو گلان همی کومان همو نتویان ارنگاریه که کل سر دیجی هیا ارنگاریا گلی کرد نتوا کرد جی آلیه دیروکی و انبیجن جواکی و ارنگاریا و کردستان ناویوی تو وی قبول بکی قبول نکیجی اوه حقیقته که زانستی و دیروکیه و مادم کت ایدید بیجی اف زمان نه زمانکی نناسه ناویوی زمانی کردیه وی دمی مافی زمان ترکی مافی زمان انگلیزی مافی زمان عربی و یه فرق به دوی مافی زمان کردی جی او به و دوی بنازیا بیک آنینا و هیدی بیچه کرن بله بله گلک سپاس هف بردف که لجنه زمان و چانده دم پارتیه هوال دلبهار میوانه مبوش باکوری کردستانی گلک سپاس شبا ما دبونده خازن هبو داوی ببیجن بله کرم که نها yani em hemu birdoziyan, hemu fikr û ramanan, danin aliyekê. Em tenêjî aliyê mirovîn bi fikrin, qedexekirin, dorpêşkirin û hewildanên helandina zimanekî rastî jî sûcekî mirovahiyê û sûcekî xwedayî ye. Ji ber wê çendê çi bibe bila bibe divê mijara zimanê Kurdî nebe mijara tu bazarên siyasî û divê hemû mafên zimanî یم کردی بین قبول کردن و گلی کردی سبی صد دوی فکری دایا که حتی زمانی و با آوایی که دستورا بینگهین ده نه قبول کردن پرورده یا با کردی نه قبول کردن به تو آوایی آشتیه که راست آشتیه که ماینده ست مخابن پیگنای بروی چنده آشتیا دناوا گلاندا به پرا خوشک و براتیا زمان کردی و زمان دن و راستی که ام وی یکی با آوکی زلال ببیجن و گلک سپاس بله گلک سپاس نامه تگهشت مالتا